Ibi wari ubizi? Umupira w'amaguru nta gushidikanya ko ari umwe mu mikino ikunzwe kandi irebwa na benshi ku isi, niba atari wo wa mbere. Umukinnyi w'umuhanga uhiga abandi, biba byoroshye ko mu gihe gito ahinduka umwe mu bagwizatunga bakomeye ku isi kubera akayabo k'amafaranga kari muri uyu mukino mu bihugu bitandukanye ku isi, cyane cyane byo ku mugabane w'Uburayi. Ngiyi impamvu mu kibuga abakinnyi barangwa n'ihangana rikomeye, ku buryo hari n'ubona akina nta mpuhwe na nke afite uwo bahanganye, akaba yamuhirika, yamukandagira, yamutega se, ariko hakaba n'ubwo hajemo amahane, rimwe na rimwe bamwe bagakubita abandi cyangwa se bose bakarwana. Abahimbye uyu mukino basanze ikintu gishobora kugabanya umuvuduko w'irihangana ari ugushyiraho ibihano bishobora gushyira mu kaga ukoze ikosa, nko gutereka umupira habereye ikosa bagatera berekeza mu izamu ry'urikoze, ariko hashyirwaho n'amakarita iy'umuhondo n'iy'umutuku zerekwa abakoze amakosa aremereye cyane. Ikarita y'umutuku nicyo gihano gikomeye gitangwa mu kibuga, kuko uyeretswe ahita asohoka ako kanya, kabone niyo haba hashize umunota umwe cyangwa isegonda rimwe umukino ugitangira. Uyu kandi iyo amaze gusohoka ntasimbuzwa, ndetse agahagarikwa n'indi mikino ishobora kugera kuri 3 cyangwa ikarenga bitewe n'uburemere bw'ikosa. Burya kandi umukinnyi wahawe ikarita yaba iy'umuhondo cyangwa iy'umutuku hari amafaranga acibwa ndetse atari make. Mu mateka y'umupira w'amaguru hari abakinnyi bagiye bahirwa bakarinda barangiza kariyeri zabo nta karita y'umutuku n'imwe bahawe. Icyakora sinzi niba hari umukinnyi waba warashoje kariyeri atarahabwa ikarita y'umuhondo, keretse niba yarakinaga nta musifuzi uhari, niba bibaho, cyangwa se wenda akaba yaramaze mu kibuga igihe gito cyane. Ku rundi ruhande ariko hari n'abakinnyi usanga byaramenyerewe ko badashobora kumara imikino runaka batabonye ikarita y'umutuku kubera amahane bagira cyangwa se ihangana ridasanzwe. Uyu munsi nahisemo kubabwira abakinnyi batanu bakinnye imyaka myinshi muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza, English Premier League, hamwe mu hazwi ihangana ridasanzwe mu mupira w'amaguru, bakinnye imikino myinshi ya shampiyona ishoboka ariko batigeze berekwa na rimwe ikarita y'umutuku. Aha uranasangamo n'abashobora kugutungura kubera ukuntu basanzwe bazwiho kugira amahane menshi ndetse no kurwana rimwe na rimwe. Ibyo bitumye mpera kuwo nashyize ku mwanya wa mbere. Uwo ni Diego Costa, umunya Espagne wamenyekanye cyane mu Bwongereza ubwo yakiniraga ikipe ya Chelsea. Nzi ko benshi batanamumenyeye gusa ku bitego yatsindaga, ahubwo hari n'abamumenyeye ku mahane yagiraga ndetse n'ubakigira mu kibuga, gukandagirana, kuvunana, umujinya mu kibuga n'ibindi nk'ibyo. Nyamara uyu rutahizamu Diego Costa yakiniye Chelsea imikino 89 ya shampiyona, ahabwa amakarita y'imihondo 26, ni ukuvuga ko yabonaga byibura ikarita y'umuhondo imwe mu mikino nk'itatu. Birumvikana ko ari amakarita y'umuhondo menshi, ariko uyu ntiyigeze ahabwa ikarita y'umutuku na rimwe, yaba iy'ako kanya cyangwa amakarita 2 y'umuhondo mu mukino ngo amubyarire y'umutuku. Ubu Diego Costa akina iwabo muri Espagne mu ikipe ya Atletico Madrid. Undi mukinnyi wamaze igihe kinini muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza ndetse wahakinnye imikino myinshi ariko utarigeze ubona ikarita y'umutuku ni Eden Hazard, umubirigi nawe wamenyekanye mu ikipe ya Chelsea, ndetse we na Diego Costa tumaze kuvuga baranakinanye. Aba bakinnyi babiri navuga ko imyitwarire yabo ihabanye cyane, kuko ugereranyije amahane ya Diego Costa n'ubwitonzi bwa Eden Hazard utakumva uburyo bari ku rutonde rumwe rw'abakinnyi batigeze bahabwa ikarita itukura mu mikino yose ya shampiyona bakiniye Chelsea. Eden Hazard ni umukinnyi n'ubusanzwe witonda, ndetse kenshi ubona abandi bakinnyi bamuvuna agahaguruka akigendera, yewe ni na gake wamubona mu mvururu z'abakinnyi bashyamiranye mu kibuga. Eden Hazard yakiniye Chelsea imikino ya shampiyona 254, nyamara uretse kuba muri iyi mikino yose atarigeze yerekwa ikarita itukura cyangwa ngo yerekwe 2 z'umuhondo mu mukino umwe zimubyarira umutuku, n'amakarita y'imihondo yahawe nayo ni make cyane ugereranyije n'imikino yakinnye. Muri iyi mikino 245 Eden Hazard yeretswe amakarita y'umuhondo 15 gusa, ni ukuvuga ko yabonaga ikarita y'umuhondo byibura rimwe mu mikino irenga 16. Eden Hazard ubakinira ikipe ya Real Madrid nayo yo muri Espagne. Umukinnyi uza ku mwanya wa gatatu ni Romelu Lukaku. Uyu mugabo w'umubirigi benshi baheruka mu ikipe ya Manchester United, nawe n'ubusanzwe ni gake agaragara mu bushyamirane bwo mu kibuga, usibye ko n'ukuntu uyu musore angana ubwabyo byatuma n'abandi bakinnyi batinya kumusagarira, yewe no kumuhirika ubanza byasaba imbaraga nyinshi cyane, usibye ko nawe rwose ari mu burangwaho amakosa make ugereranyije n'imbaraga afite. Romelu Lukaku yakinnye imikino 252 muri English Premier League,
mu makipe ya Everton, Chelsea na Manchester United mbere y'uko yerekeza muri Inter de Milan aho akina ubu ngubu. Muri iyi mikino yose Romelu Lukaku ntiyigeze yerekwa ikarita y'umutuku cyangwa ebyiri z'umuhondo mu mukino umwe ngo zimubyarire umutuku. Romelu Lukaku kandi muri iyi mikino yose yeretswe amakarita y'umuhondo 20 yonyine, ni ukuvuga ko yahabwaga ikarita y'umuhondo byibura rimwe mu mikino irenga 12. Ku mwanya wa kane hari Ryan Giggs. Uyu ni umwe mu bakinnyi beza bo hagati baca ku ruhande ikipe ya Manchester United yagize, yewe nta n'uwashidikanya ko ari mu beza kuri uyu mwanya banyuze muri English Premier League. Ryan Giggs yasezeye umupira w'amaguru amaze gukinira Manchester United imikino 632 yose. Muri iyi mikino yose Ryan Giggs ntiyigeze yerekwa ikarita y'umutuku na rimwe, yewe nta n'ebyiri z'umuhondo mu mukino umwe yaba yarahawe ngo zimubyarire ikarita itukura. Muri iyi mikino 632 Ryan Giggs yeretswe amakarita y'umuhondo 38 gusa, ni ukuvuga ko nawe yabonaga ikarita y'umuhondo byibura rimwe mu mikino hafi 17. Uyu munyapeyi de Gare nawe ari mu bakinnyi b'abanyamahoro cyane mu kibuga. Ku mwanya wa gatanu reka mpashyire kizigenza Thierry Henry, rutahizamu w'ibihe byose mu ikipe ya Arsenal. Uyu mugabo w'umufaransa yavuye mu ikipe ya Arsenal amaze kuyikinira imikino 258 ya Shampiyona. Thierry Henry nubwo ari umwe mu bakinnyi bajyaga banyuzamo bagashondana na bagenzi babo bahanganye, ntiyigeze yerekwa na rimwe ikarita itukura cyangwa ngo yerekwe ebyiri mu mukino umwe zimubyarire y'umutuku. Icyakora ay'umuhondo yo yarayabonye menshi ugereranyije n'abandi bitondaga twagarutseho. Thierry Henry mu mikino 258 ya Shampiyona yakiniye Arsenal yeretswe amakarita y'umuhondo 30, ni ukuvuga ko yahabwaga ikarita y'umuhondo byibura rimwe mu mikino 8. Muri iki cyegeranyo gito nagarutse kuba mwamenye cyane muri Shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Bwongereza, ariko sinabura kukubwira ko hari n'abandi benshi barinze batangira umupira bagakina imyaka yabo yose, yewe bakawusezera bashaje batabonye ikarita y'umutuku n'imwe. Reka nguhe urugero. Philippe Lahm, myugariro w'ikipe y'igihugu y'Ubudage wanakiniye imyaka myinshi ikipe ya Bayern Munich, uyu ntiyigeze na rimwe ahabwa ikarita y'umutuku muri kariyeri ye yose. Uku kandi niko bimeze ku munya Espagne Iniesta mwamenye cyane mu ikipe ya Barcelona. You